jong Home Minister ka padi ba kamdan ka respect what a cabinet minister. Ngaman yang ngarang kali ya minister kabinet kendalami itu meeting. Ngakali ngong hatu Home Minister unur number le kumni ya cabinet minister jong ka Maharashtra ya cabinet minister jong ka Uttar Pradesh nur number le amtu bani krani cabinet minister jong ikran dayan. Suai tang kot chandur mino asbar cabinet minister level. Te kamne cancel ka kare consultation ya ka stir ke jungi. Tengi mene ar mari rum hadir mi sungtu ba kamdan ke jing kran ke babiang nimuhun ya ke jing kundu mene asni nimi sabar ke jing bamun bat ba den ta daw na kaliang jong ka government na kaliang jong chief minister deputy chief minister bagi cabinet minister ki badan mene kyong ingi ba ngine kundu biang bu chief minister menta kasni menta janmir mi kundu menta kenang bang inyo clarification ba khamsai no chief minister kai bu ya kran pat bu chief minister namar ngi mi mene ngi nong pi ngi mun ngine intensify ke jing ki kampat kon ngin happen intensify te ka nangni ki pun sutu cabinet minister jong iba kumno ni sale ha kita ki buri udana ka bor udana padali dara ki cabinet minister ki jongi ki lode ka level jong union kamtam chief minister donang tu myo tamani kran lu hyong chuyen tangban chong myo ban chong chuyen pha chandur mino telo son khulunga along chili chandur tengi mina ngimi da ka bam sotanan ngilamut ba ngin perkhat da kumai mene andai tong yong nginem pat le bam joklu jini kam tadi na kaliang ka government ru request ngi yong ngine kudu chief minister ngine plan komnu banle rang ni skmat bandang ta de but tip show chief minister yukran yu badu home minister dan de betang ye kundu chief minister tang ni kalau bau chief minister buang ba home minister unsai kundu kerpang yengi ki sengbalang bat ya ka cabinet minister ka cabinet ngin po megalia latest by February first week ada second week jong February ngin kundu apa dali bangine keren ban ngin keren sai chief minister menta but you deputy chief minister ngila keren sai bala ngilaj po dali ru ngin me keren ya kawai par gisu ngilaj ban ya keren ya ILP lara ka aji keren kamdai ya ILP ngin mlai kata kari garai gisu long kanu pisale ay kali ga jingong jong home minister ban ni kundu biang adali haba wat awan hasilong simlay kundu pi menne kadon kajing ai daw jong uba kadon ki meeting ki bakar ki siapa asam na banbe siapa asam nomor ba komite bu prime minister la po ya asam to ha ka first kajing kundu pementa to ngidang lahi ban ong ban pet piang sisi na kajing kundu ba sisi tengi ngin api kata kajing kundu ka bangini kundu piang sisi kalau kamlong sa kata kajing kundu ba sisi itu sempat gi kilat ginti but ngesno ba ka government nang niskmat kadai ban kumangila juang man komite cabinet minister chief minister kiri ban lech fodali ban peniang ka khli emle ban pendam